Football Titi ngai khavele don ta ila Bayern Munich forward Liverpool atanga anlaklu Luis Diaz hian a contract a release clause sang anei zinga Bayern hian thiam setia du an nei anda tel saka chu Diaz po hian arem ti thlapa chu wangin anin remna thuthlung contract a ziakin anda tela chu language clause ani language clause hian atumber chu Luis Diaz hian German tong thiam sela chumi tur chuan zirse ti hi ania chu wangin Luis Diaz hian kartin voihni voithum vel tal chu German tong zirin hun amang ta thin ani club lambe se anga tong athiam tok lawani chuan sum achoi theidon Bayern hian German tong thiam turin Luis Diaz hi andu hlea athiam chuan kai hruai aol sampha dona an tho hona ti thazwal theitu tur ani an chiang chu Bayern in he clause andu na berani Luis Diaz hi Carlos Tevez angdeva min bedu chuan katong man ang thiam ve mai ro se titlat ang chi khachu ani lova German tong hi thiam nal ve theidon takmo Barcelona chuan Norwich City atangin rol thar thang duang tak mai Ajay Tavares an la luta a kumsom parukmi hi an academia an zirtir chunzom dona nakina club malam hun kal zel tura la tangkai theitura an beise Tavares hi tlar malam player forward player ania English player Portuguese mile sa ni na nei tel ani ma se H levela England tan Ireland thina talen anei thajia ria in European club lian tak takin an hel thin ma se atopa chuan Barcelona in an changta ani angchi academy player transfer a hi chuan hemi transfer kongka honpa ngai ni puile classic transfer kan ti ang hun chung kher lawa hian transfer kalpui thei ania chuwangin Barcelona hian Norwich City atangin an lalu theita ani ti kan hriat thiam a thabok ome football dana hian chi sang kisan san engemaw zata oma chuta chuan tuna Premier League a dan an man mek pakhat chu player tu po in khelain alona pala khelmuala ngei medical team te atangin enkolna treatment adong ani chuan enkolna adon zoa khelmual sira second somthum chung achwa lailok angaya chumi hnuwa in khel turin khelmual chunga alu le thei chawani hetiang angdana hian tuna FIFA in ruah manna thar nein chu manchi ani MT te po anzir chianga ti chuan rotna siam zuin an rotna thara chuan hetiang anga player in khelaya na nei enkol na dong ang chi hi khelmol pona minute khatal om thei se ti ani khovel pum huwa pa dan an man IFAB siam dan puya chuan hetiang ang kheisa hian player te hi chumi chung chu khelmol pona an om turani tiin dan siam aom lova tual chung football thuneina a da zinga atel Premier League big chuan second somthum an chhuatir mai thin ani UEFA Champions League season kalmek playoff matcha Benfica le Real Madrid in kheltuma an boina langsar taber Gianluca Prestiani le Vinicius Junior chungchanga in elabua saitu UEFA chuan Prestiani zoki match khat atan an hrem lailok ta chu wangin playoff second leg a Real Madrid nen anin khelhuna Prestiani hi ainlan theidon talavani UEFA hian he boina hi an zir chiang meka zirchen mek ani lain Prestiani hi hremlai lok chula an ngai ani bera hrem theina khop thil an mu chuak to ti tar lang tel chungin he thutluk na hi an siam thu an tar lang ani an zirchian na azo huna hremna na jok la pe thei an ni don boka Benfica tan chanchin lom omlo atling UEFA hian an zirchian na an zo fel ma a an hremlai lok hian entir anei chiang tak pakhat chu UEFA in Prestiani hi hremtlaka an ngai ti ania hremphu khopin thil atiswal tak takem ti chiang zoka an finfiam main an hremawang hian UEFA tan po Prestiani hi ati sual an mu ngei atul dona an zirchiana an zo huna Prestiani ti sual an mu lo thu an soi arem to don lavani heti lai hian Benfica manager Jose Mourinho po hi first leg a khan red card achoya wangin second leg a anaute a ho theidon lova Benfica hian team manager Mourinho le an player poimo Prestiani tel lovin Real Madrid an machon atul pha don sikhat faya nufual an ni boknen antan playoff paltlang a har sat pha don ta ani Benfica hian an player poimo Prestiani hremlai lok na hi an khinglet ngal thung Italian coach ro puizinga mi Roberto Mancini hi Saudi Arabia in an national team kai hruai turin kumsang ni samni pathum ni puilain an ruaya ni kha khata khan kumli dai contract an zia puya
kumtin paun magtadwe somni pakhat point panga hlo turin tax a choi tur tel mi lawa hetiang zat sumtam tak hlo tur hian contract an zia pui ma se kum khat le thlathum chau anin ruaya Saudi Arabia lam hian an ban kha wang khan kumni le thlako chunga a hlo tur Saudi lamin an pe man talawa chu wangin Mancini hian tholo hlo alak theipha Saudi lam zokin an ban miawa wangin Mancini hian a contract a hlo anei alak bak zong hi Saudi lam hian an pek angaya chu a hloma pelovin kumli contract angin an kalpui ta zela tuna hian Roberto Mancini hian Saudi Arabia national team kai hruai mi si lovin akai hruai laya a hlo angzat kha ala hlo charchara contract an zia to kumli dai kha aral ma chuan hetiang hian hlo tam tak anei charchar don ani kum khata a hlo hi India poisa phei chuan cheng vaibel chezan hi somruk chuang dai ania a thakhat lo po hi cheng vaibel che somni pakhat chuang ani chu thokmi lovin ala ta charchar ania tholo hlo latam pol tak ani hial ome Mexico hi ruihlo tol rukna satna mun hetiang lama ram ralmuang lo berte jingami ania helama in nam hnoi mithil ti thei tak tak tele mitorot berber te po Mexico a hian an om fura chungzinga chuan Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho anti mai thin hi ruihlo tol rutu torot ber pakhat helama hu hang neina ber pakhat ania ani hi Jalisco New Generation anti CJNG ruihlo tol thin pol lian taka an ho tu pa berani ani hi Mexico sipaiten an vereng thina chubaka chun USA point man tumin an zui renga aluman phei chu dollar maktadwe sompanga la yatlinga luman nei tampol takani tichuan ama man tumtu ten be pui an thlakna in liamin sipaiten an man zuya damdo in pan pui tumin helicopter mangin hruai ngal ma sela ahliam tur anat ema wangin tuar zawlovin aboralta ani hei wang hian a thui hruai thin rimi na sataka chet lain poisak nei map lovin Mexico ram an shoot zuya abikin Michoacan le Guana Hoto State ate anchena zuala khopui luka le highway ate munwal aw tak taka te chet an lana sa in lir theite po an hal mia maya Mexico sarkarin mi puite po mani sahimna tura tom im turin a hriatir hialani code red po puangin school kal anom lova dorle mi pui pun khomna angchi zongzong po kharin thlona thlengin an choltir thupa heng hi chiatna nasazok a thlenlo na tura sarkarina ma alakna ani hei hian Mexico rama infiamna tual zolpo ati boi phaka football match then khat an khel chun zom thei ri lo match khel chu soilo team training po nei lo mai tura in tiin mani sahimna ngai tua ma saturin anin cha talom lom zok Mexico hi kum in sangni somni paruka FIFA World Cup thleng tu ram pathum zinga pakhat an nia tuna boina chhona sanna mun ber pakhat Guadalajara phei hi chu World Cup match ngana mun tur zinga mi ani le ngala hei hian hlau thona asiam lian zual hle FIFA tan po boina tham atling don security lama in bo saina sa le ma sela himzo laurin na asiam liana ramdang tan po Mexico panchak na atikiam na sa le don ni point alangani tun thlenga report an tarlan china chuan National Guards officer ringot po mi somni panga aya tlem lo tha ani to ti te ani noka he an boina chinfel tumin Mexico sarkarin police thanem jok boina anasatna hmuna atirlu to boka ma se anthonun fel thak thei ani lo chuan Mexico a hian World Cup khel angam om lo mai thei heng rui hlawa sumdong tol ruthin te hian anti to lama chuan poisak an nei vaksi lova mishing nun na hlutzia po hi an haider mai thei zela chu infiamna ngainom le munom football tan po ven thon lian tak achang tamek ani in khel result le in khel le turte kan soikai ma in Italian coach ro pui Carlo Ancelotti an Cristiano Ronaldo a hlok pui na a soikha soilok te ang Carlo Ancelotti hian Cristiano Ronaldo atanga azir chhuwa thil thadeu mai soien training boruak sanglu tuk thin chungchanga Cristiano Ronaldo soikala hriat reng chu thlai hi tui ipek tamlu tuk chuan athimayang ti thu kha ani kha thu kha keima hian acham renga thil in thlop fu tok chia in khai rual tha balance dik I mu nge yangai training le in bo saina dang angchi te zinvei wa na le match kan khelte kan chet velna engkima hian mumal taka thil engkim chuta player ten anmania asang ber an chakna tharui chakber le tharlam ber an man theina tur pochuak zonga
engkim kan kalpui atul Ronaldo kha player ka kai hroi to zong zonga professional berte zingami ani khati lai khan team special tak mai kan neya Cristiano Ronaldo kan neya Sergio Ramos kan neya Luka Modric kan nei boka Benzema le Gareth Bale te po midang tam tak kan nei boka an vai khan an ro pui em vek ati ani Ancelotti hian Ronaldo thu soya tangin har tharna chikhat achanga chu team tan so na thlen tuwa amang tangkai zui training nei na sat lutu ka wanga thil danga tlak niam ang chi te thil dang zolo lam thret ang chi te pumpel atul zia a thethara thil engkim balance thei ang bera kalpuin chu chuan result thapo akeng telti an hlotlin na khan a hril fia chiang hle in khel result le in khel le turlama kai ta ila nizan khan in elna then khat khelchun zomania chungzinga chuan Indian Super League ka Mohun Bagan in Sydney fain Chennai FC an neya Mohun Bagan tan Jamie McLaren an first half pek bela goal khungin second half minute samruk pangana a Dimitri Petratos an akhung bel vele boka Mohun Bagan hian season kal meka match ni atangin point ruk an nei veta a East Bengal Mumbai City le Jamshedpur tenen point ruk theu nein teibula ma an hruai mek ani Spain a Football League Sangber La Liga a match khat khel ni bokin Alaves le an mikwal Girona te gol ni ve khungin chakjok omlavin an in ne to ka Serie A Bologna in sikhat fain Udinese an ne thung Serie A vek hian relegation battle in khelpoi mo taka Fiorentina in sikhat fain Pisa an neya ti hian Fiorentina hian point somni pali nein Pisa hian point som panga an nei zui ta zel thunga Pisa hi relegation zone anom chun zom Fiorentina hi tebula som parungna an chhota thunga ma se relegation zone om list point nei za tho an la nei awangin Fiorentina hi relegation zone om lo ma sela an din mun ala him lo hle English Premier League a match khat khel ni bokin Everton khel mola Manchester United an lengluta mikhwal team United hi sikhat finance chak he match ha golom chhun hi minute somnga parian na a khel mola lut substitute player Benjamin Sesko an minute samsari pakhat na a akhung ani United goal khung dan kha ngun taka en chuan Everton cross ball Harry Maguire an tau chuakin Sesko an Luke Shaw apas let ngala Soan kunha pass lein Matthews kunha an muang chang lovin Brian Mbeumo tan long ball apenghala Cameroon forward Mbeumo an umin goal naya thataka tlan lut Benjamin Sesko du thu sama thain apasa Sesko hian apet goal chiang hle United counter attack athaleya Everton khan anveng man lova kunha vision nei thadzia alang chiang le bok Mbeumo pe sang an tangkai pui boka Sesko po number 9 striker anina langin atlana tur muna takatlana ahuna tak ra tha achua Merseyside hian team pahni te hi anin thlau lutuk lova gol khungna hun tha po anin siam ve a ma se clear chance in siam ero an olsam lo hle Everton in United goalkeeper Lamens an paltlang thei lova United po hian Sesko khungbak hun tha dang an nei gola an chantir thei lova ma se an gol an ven him theya wangin an mamo point thum an hlo chuak ani ti hian English Premier League season kal meka Manchester United hian khalsomni pasari atangin point somli pariat an neya an hnuaia Chelsea le Liverpool in point somli panga ve an neya tebula hian asang palizinga telphak tuma in elna boruak kal zel hi angai nom zui zel do ni point alangani tebula ma hroi tu Arsenal le an hnuai chia om Manchester City te champion tumin anin ela anni pani hi chu top 4 wanga season khar ngei tura ngai an nia an hnuai leya om team pali Aston Villa Manchester United Chelsea le Liverpool te hi asang palizinga telphak tuma in elte an nia ankar ain hlat lutuk lawa wangin anni team pali in elna boruak hi alasang le Manchester United hian point thum an hlo chuata ka wang hian an din mun ero athata dewa tebula palina an oma Chelsea le Liverpool te an kalsan na point thum ania wang hian an din mun hi athata hreta tebula pathumna Aston Villa an phak lo na po point thum chau ani to ani zan ina in elna then khat khelchun zom turania chungzinga chun Indian Super League ka darsari lechan ve atangin Odisha le Intercasti anin ma chhondona UEFA Champions League ka playoff second leg zanina an khel tran dona zanina hian match li an khelang heta hian dar som pakhat le mini som panga a Spanish club tha Atletico Madrid in Belgium club tha Club Brugge an mikhwal dona
team pahnih te hi first leg a khan goal thum ve khunga in ne tok an ni awangin zan ina hian tin hmun tha zawka ding anam lova Atletico Madrid hian an mani khelmola khel tur an ni awangin hei hi an tan chuan advantage atling don ani zanlai peldar khalle chan vea arwalin match thum an khel dona heta hian Newcastle in Karabakh Azerbaijan club tha an mi khual don Newcastle hi tlang chiang tluka ngai an nia achan chu first leg Karabakh khelmola anin khela khan gol khatin an chak towa zan ina Newcastle hian Karabakh hi an mi khwal vele dona gol nga margina ma an hroi to awangin chak chiang tluka ngai an ni German club Leverkusen point Greece club tha Olympiacos an mi khwal dona first leg a Olympiacos khelmola Leverkusen hi semi final chak towa zan ina Leverkusen hin an mani khelmola Olympiacos hi an mi khwal vele dona wangin German club hi an tlang ngei a beisei omani in kheldanga Inter Milanin bodo an mi khwal thung dona Norway club tha bodo hian first leg a gol khatin Inter Milan hi an hne towa zan ina Inter Milan khelmual San Siro a bodo hi an lenglut vele don ani zan ina hian Inter Milan hian gol ni margin tala bodo hi an hne lo chuan an tan him dan awm lova gol ni margina an hne poin penalty shootout a avanei jok an ni alangai cheu don penalty shootout thleng lova chak tur chuan Inter Milan hian gol thum margin talin bodo hi an hne angaya ani lo chuan Champions League atang hian kan mangtha atul don ani kan topic nanung beratan BBC na transfer thuleng atarlan te hi ngai thata ila heta hian Spanish chanchin buten tar langin Manchester United chuan Scottish midfielder kumsomni pakomi Scott McTominay hi Napoli atangin lakir antuma Paul Magdadoi somsari Borvel sen anin huam ni in atar langani team talkin tar langin Real Madrid chuan Tottenham atangin Dutch center back kumsomni palimi Mikke van de Ven hi laklu antum dona Real Madrid hian ti takzet chua an som chuan Van de Ven hian apan hrelo tura ngai ani Times in tar langin Brighton chuan FC Köln atangin German forward kumsom pakomi Said El Mala hi laklu antuma a unaw pa kumsom ni mi malek po laklu tumin an unaw hian Brighton hian laklu theingei anin beisei ani Give me sport in tar langin Manchester United chuan Nottingham Forest atangin Ivory Coast midfielder kumsom ni parian mi Ibrahim Sangare hi laklu antum dona Brazil midfielder kumsom thum palimi Casemiro mun ruak no khana turin Sangare hi an beisei ani Telegraph in tar langin Manchester United midfielder Casemiro hian season kalmek thleng chau hi United a acham don ti ati chiang towa chuwangin season kalmek zo hian ain puchuak don tuna hian ahmalam hun tur chungchang in rin siak atam hleya heti angkara hian USA lam apan ngei tura ngai ania Casemiro hian MLS lam hi ahoi ni in tarlan ani Spanish chanchin buten tar langin Liverpool chuan Real Madrid atangin Brazilian forward kumsom ni pangami Rodrigo hi laklu andua Rodrigo manatan hian Hungarian midfielder kumsom ni pangami Dominic Szoboszlai hi kalteltir an phalni te hialin tarlan ani Athletic in tar langin France forward kumsom thum palimi Antoine Griezmann hi Atletico Madrid atangin season kalmek zo hian ain puchuak mai theya tuna hian US club Orlando City in andor mek ani Football Insider in tar langin Chelsea team kai hruai tu Liam Rosenior hian kumsom ni pathum mi England striker Liam Delap hi nipui transfer kongka honle huna achua aphal sak dona Premier League club hlun Everton in laklu antum Football Insider in tar langin Crystal Palace chuan an team kai hruai tu Oliver Glasner hi season kalmeka hian chhor tluan lo andua Crystal Palace hian tun season mang thatok lo ma sela an team kai hruai tu Glasner hi ban antum lem lawani Code offside in tar langin Aston Villa Crystal Palace le Wolverhampton te chuan Scottish left back kumsom thum pakhat mi Liverpool tana khelmek Andy Robertson hi laklu antum don Football Insider in tar langin Nottingham Forest chuan an Brazilian striker kumsom ni palimi gol khung thei tak mai Igor Jesus hi contract je tharpui ngei antuma season kalmek azo ma ngein contract thar si mu antumani ole khatichin kha tuntuma football Titi kan ngai thak thechin chu nile phot ro se